EU Dipu Campus NCC pen karko kar pegamo kedeng. Carbing Long Autonomous Council Chairman Horen Singh Bepen Han Lokrok Lems Limited Apartment ke patik pon tangadim kang pupon. (2017) Aningkan Apartment Dengang Football League Dengang Patua Klamalong Sampriden. Kardo nili karbi berta tanbang thare chesong thera non berta ang tanpen RJ Tham. Assam University Dipu Campus National Service Scheme NSS pen pai ni pai trok arni Dipu Mahila Samiti ay hemalong karko karpegasai deng pen kasalokamo pachun pon. Pai isi arni pen pai ni pai kripo arni an kapadupon Swachha Pakhawra along Pocheton dun pen Assam University Difu Campus National Service Scheme NSS pen Difu Campus along Karko Karpek padupen Difu Campus Komrai Kapangthir kasalok amudeng pon Pai Trok Arni NSS Unit Program Officer Ibemta Chanu Kejapen Difu Mahila Samiti Ahemalong Karko Karpega Saideng pen Kapangthir amu pangcheng pon. West Carbing Long District Han Lokrok Ahawar along Han Lokrok Lems Apartment Long Lake Batik Pon Tangalong Le Pai ni Pai Trok Arni Ing Pupon Lopusi Kat News and Perangki Jason Hipen Birta Nang Pale. Han Lokrok Ahawar along Han Lokrok Lems Limited Apartment Kapatik Pontang Bighan Ergep along Lealong Aluhi Sarpuaman pen Kachetong dun Carbiang Long Autonomous Council Chairman Horen Singh Beahin pen Kang Pupon Lapen Kuwe Narikol Arong ke Asaita Padupon Pusi Birtalong. Kedamtang pinang ananingkan pen Dengang Patua Klamalong Kacheklam Krida da Jok Asontin ke Patu Setame Katora Dokoklo. Bon Setame Piningan Singkan pen Owe Kimia tum Matha Ponsi Dengang Patua Klam Mesen pen Kapacheklam Asai Deng Pipon no Pusi Kadyu Senala Perangke Dengang pen Robin B Birta Nang Pale. Labangsu Patua Klamalong non hetsi long likimi ketok pona jok Patua Klamalong inghansi palang bungwoklo. Lasi 2017 Aningkana Parman Dengang Sport Association pen Kachapatir Pipon Dengang Football League Kapatua Sai along non hejong number 16 Normati Constituency pen MEC Klik along ke Haidun Abangpu Ritesh Inghi Amen en Ponsi Dengang pen kilometer po an kahelo Bampathar High School Patua Klamalong si Bipon Nangkoklo. Akaprek Patua Klamalong Kapatu Kibidam Kok Ajok Dengau Ahithi Kulat Angkang Munit Sampri Dangdanglo Lapen Dengau Patua Klamalong Football League Kilang Long Ledet pen Ongdung Aradatum Aning Oirin Tilupusi Birtalong Non malum so por pan dihena parman Birta Muington pon iksene. Good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer-interested students belonging ST, SC, OBC and General Caste that the Asian Infotech Computer Education Difu Center is introducing few career-oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Botharlamso, Hamren. Introducing such courses at native places, student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for Difu Center 90853 78861. Assam Professional Academy. Admission going on in Assam Professional Academy for the session 2017. Civil Engineering and Automobile Engineering, BBA, BCA, MSW, Hardware and Software, BA, MA in Physical Education, BSc, MSc in Environmental Science, BA in NGO Management and LLM. Assam Professional Academy, Bora Service Guwahati 7. Phone number 9508 207595 or you can also contact in 9854236557.
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo pipathot birta lawang thulo pai ni phai pli arnikang samapor malompen RV ke jang ke thi piklapen ghonta ke thom pli an RV ke jang kachimit mede da jok dipurong supi angkang pregjama demalong lang ke the pen hemlang kang luma birta kad news channel sai hempia long birta nang pale Dipurong supi angkang lorlang suaroy Asem Chuaroy, Sonsuri Aroy Benchenglok, Ongdung Lang o Kapangreng Alang Teng Mati, Fisheries High Hui Kang Teng Pen Anparta, Dongchan Bithe Lang Kathe Pen Penangan Ahemarit Lang Tanglo. Labangso Lang Kang Lumpena Jok Penangan Hemrit Kenang Sot, Ahormu Nahok Rintilo. Di Funavadaya Vidyalaya School Adungki Doja Semet Pen Sangkurang Long, Arong Lapen Malongso, Amlapati, Pirbi Market Pen Chenglok, Ongdung Adi Malong Hemrit Lang Kang Lum.
Sangkur anglong arong along don krepo ahem langkang lum ke pho atum penang sungrin tilo. Kedam tang jakhong achik lo ni phai krepo arnita langkang lum pen nonason kisung ke pho rin tilo. Labang solang ketepen hem langkang lumpen kisung gepo sangkur anglong aralatum laki Babu Teron kedam tangkili gahut BJP along 138 polling station amai Phu Chandra Teron Horen Ingti Babu Singnar Bhaiti Ingti Klarbong Hanse kedam tangkili gahut BJP along 143 number polling station amai Phu Raju Ingti lapen rong asar longkam timung atum henlo alang litum pen kedam tang langkit hepen kisung gepo ahut setami kerap aphan party along akerap johang dablo seta thangnat akerap ta pipa jerpon pe setami along kaprega khai kaprega tum langkit hepen kisung gepo atum aphan abangke kerap pipa jerpon thu pusi pherangke atum angno lamthe pachini pon santorang long arat langkang lum non pen le kicheng gale aphang men tai numbo nada lapen non present present mane July seklo Christian ni kami lada tan korang long lying lum bosta me ne government men thanga kera babe ne methang ne 143 polling station long ni hanga LP school long kene BJP local committee long PS long president amar lo Raju Ingti nilimen ke si halaso ho nili hema mat lang lum chok lo sita me nilitum party ang bong basta me tongsekot benang kerap ji aphan BJP hin ben nilitum BJP party hin ben mane tongsekot benang kerap ji aphan le along chuni lidam lo bon sita me halaso thanga kerap tabe kerap ka choang nang ke nilitum methang donrap ahin ben si choang nang ko puthot penong me sari agos ni basta me non ajo arnigang samben arbe kejang pray ghonta isi तासो से 2 घंटा ही नहीं बागदो लापे ननपुता नन 11 बजे ने लेंगलो ननपुता रो जांग बमला नन लादा कादो कवे आंता संकोरांग लो आरात के केने लांगरारी के दोना तोंबा के गुटे मसे फात पेनो वे लादा प्राय नेली तोमलों दन के फो सोसे लांगरो आरी लोंग के दो तोम आना बैंके मुथोपत टोटली मसिंग लुमदुदलो लापेन सरकार बेन में प्रार्जन बेन मिली तुम हम केराप मुतामे नांगपाजी नांगपो बा सरकार बेन केराप नांगपाजी थे अंको पुसता में नीली तुम फान माने बीजेपी मेथांग पार्टी होय पेन नांगे लांगपंजी फांसी नीली चुनी रिपोनिकलो जसमेत पे नोनासन हेमरिड langkang lung ilong ke kithe dung alang roy along sia subsowet atulong PWD asai campaign ke kimpona joksi nonason akisung chetong nang luputa akoi pipon labang solang kithe agut ajo phirlo hura por setame SYJ hamphanga songa campaign hormu horthai katerek asai cherap dun pusi birtalong Karbi Anglong District Health Society pen pai pai ni pai pho Arni Dipu IDSP conference hall along World Breastfeeding Day Talondun Osumara Phan Chulang Kipinang Jia Kinang Sodaputhak Chingwai Dam Ok Pranasai Kam Joint Director Karengrong PP Kachepahem Pipon Amayalong Oso Phan Chulang Kipinang Jia Kinang Sot Alama Puthak Dr. A Kathar Lapen Dr. B Changlaria Tumpensi Than Pachinipon Birta Bankele Pansi Kangton Poniglo Lai Bom Takat News Channel Dumit Hagme Korang